Menteri Barikmi ia katanat PHE uba Renington Lingdo Atongkar ulapli ia ka coaching class ke Bandingkong ha Southwest Kasil District balapniai da ke Education Cell jong ka Makurwat People Development Association. Ke jingtmu jong ka coaching class kalong ban pensuk iki samla haka yit kam yit jam ban airu iki jinghikai haka bede bat ki exam paper kum ka DSC, MPSC, UPSC bat ki ki exam. Ni jiwi dan i program ki bana wiki asal ni wiki 3 months of hand ki bana chule e ko ki chat program andre atrai dan ni kadang re kasian ke bana kong yangi ka district jongi ka bagila pelong ya kum ki coaching class kadang kejino simple doing with high thinking kakam dei kakam kabaret hajisha kakam makrau haduk kata kakam kebile matarsi jadi kesini kalau ke bangsa jika mau hakir ko but no wish bagai dari Islam kalau dei bangkut no berikan dia ngila berleno ngila berlasu handai kali ke Islam kali inisiatif yang kami Islam matarsi ngai ke jika ku ke jika ro bahkan dia ini serta hak apa kindon kisahlah kindon kirapa kita dia penyesuaian kridan ni kadang ni katakan bang kridan ni kilat ya kilenti bang ai ke jika nak kata kisahlah jumi bakin nan hakawat kam hakawat jam bakin nan bang kerek pada pial ke exam berbakin job ya ki test ki prepare kata kada kerja kuat kerja anur jom ke LPDA bak ai ki kerja ku kerja kerja bak kerja temu bah kan dia ini bak kerja siap